Najwa Shihab sente orgulho fundador nação República Democrática Timor-Leste Sira, tamba colha na cloque com a história no progresso na Samfoune. Najwa Shihab, jornalista conhecido na Indonésia, declara idaneia Conselho Imprensa Timor-Leste dili, sexta-feira lorun ronolo fulang maio tinan rihun rua ronolo reisin rua. Najwa Shihab toye edifício Conselho Imprensa. Rônia Cruz, cimo direita, husi presidente Conselho Imprensa, Virgílio da Silva Guterres. Ia discurso troca informação durante quase hora sida. Najwa Shihab expressa sua experiência. Entrevista com a posição fundador nação Timor-Leste e a processo reconstrução Estado no processo de desenvolvimento nasional. Karena begitu ceplas-ceplos gitu apa adanya. Tapi bukan hanya Pak Mari, ketika saya berbincang dengan Om Panana, dengan Presiden Ramos Horta beberapa kali sesungguhnya berbincang dengan Presiden Ramos Horta, itu walaupun gayanya berbeda-beda, Pak Mari Alkatiri dan beberapa pejabat yang lain, saya merasa mereka sama sekali tidak melihat saya sebagai orang atau wartawan yang dicurigai. Biasanya itu politisi di mana-mana atau pejabat sudah bikin tameng sendiri begitu, tameng sendiri. Jadi itu yang saya rasa kemarin berbeda, segala pertanyaan dijawab dengan versinya masing-masing dan menarik untuk kemudian nanti minimal membenturkan atau membandingkan apa jawaban antara tiga founding fathers dari Timor-Leste. Yang jelas saya belajar banyak sekali selama saya di sini, dan terutama juga belajar ketika saya berbincang dengan anak-anak muda yang saya wawancarai, Bapak. Jadi dan saya sudah cerita ini ketika kita di makan malam sama petinggi CNRT ya. Entretanto, o presidente Conselho Imprensa Virgílio da Silva Guterres introduz Conselho Imprensa no colhíamos com a situação política social, liderança nacional, progresso no problema Siranebe Timor-Leste enfrenta agora no futuro. E a ocasião Najwa Shihab mos reta informação na ton com a Fundo Petróleo, husi presidente Conselho Fundo Petróleo, Juvenal Dias. Tuir plano Najwa Shihab sei husi kela Timor-Leste. Bafala Indonésia, sábado loron ronolo racing ida fulang maio, tinan rihun rua ronolo racing rua. A reportagem equipa televisão Timor Post.